Ćao svima, ja sam Marlin, danas ću snimati video po svojoj stranici. Napravila sam stranicu, vidite, ona se zove AK-47 Professional Private, znači privatna stranica. Znači, platio sam za ovu stranicu, znači, evo vidite. Evo, ovo sam danas tek pravio profil na ovako YouTube. Znači, nije nešto dobro, ali je onako, ima eto jedan like, jer vam na početku traži da vi lajkujete sam sebi stranicu, što po meni nije dobro, ali nema veze. Vidite, mi imamo za sad 14 subscribera. Ako računamo moj kanal Pirana Gaming, imamo 15 subscribera. Ovo dojemo i najdraži youtuberi i to. Znači, samo ovaj video sam i ja napravio zato da vam se zahvalim za puno imam pregleda i lajkova i ukupno svega. Znači, i moja najdraža igrica je Minecraft i druga je Counter. Znači, ja za te igrice sve dajem. Vidite, ovdje imam moj Rocket Dog i to, znate. Nije teško napraviti to. Snimit ću klip kako se to pravi, pošto znam da vi sad ne vidite tu, evo, sada vidite Rocket Dog, vidite tu. Imam, evo, tekst dokument, Bandicam, podešavanje Rocket Doga, kanta, internet i još jedna kanta. Znači, to je bilo to što se tiče ove epizode. Nadam se da ste uživali. Vidim se vrlo uskoro. Ćao!